गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरु क्षेत्रे या गंगा प्रभासे पुष्कराणि च एतानि पूर्णत्रितानि मानसिक नारिकेल कृपाख्य संकल्पकाले भवन्त्यः नागस्य पुत्रस्य उत्पन्नः अरविंद नामधेय तस्य सुधर्मपत्नी तपस्विनी नामधेयं तस्य सर्वमंगलकामना प्राप्तिपूर्वकं शीघ्रातिशीघ्रं सर्वमनस्कामना परिपूर्ण प्राप्तिपूर्वकं सर्वमनमालिन्य दूरीकरण प्राप्तिपूर्वकं भगवती चरणारविंदे अर्पणमस्तु। ओं शरणागत दिनारतं परित्राणं परायणे सर्वस्यारतिं हरे देवी नारायणे नमस्तुते। तस्यो विरोधि तस्यो स्वप्ना शुभनामधेय ब्रह्मण्याः शीघ्रातिशीघ्रं सर्वस्तंभन प्राप्तिपूर्वकं तस्य सर्वशत्रुवशीकरण प्राप्तिपूर्वकं तस्य अरविन्दनामधेयं तस्य तपस्विनी नामधेयं सर्वमनमालिन्य दूरीकरण प्राप्तिपूर्वकं सुसंपर्कस्था